Пусть Путин будет всегда. Спасибо моему руководству, что дают мне пенсию. Я татарка, я не россиянка. Геноцид хотел бы, чтобы закончился для нашего народа. Устали уже, устали от этой тяжелой жизни. Pensiyimiz ez, benim 10 ming da tolmay. Mine işlemegan de şunu ala, işlegen de şunu ala. Mine ne şey desin, bir köpünde ol bizning nelerimiz. Haçaba mine pensiyalarını bir 15 mingga yetkirseler, şey bolar edi. Чтобы мир у нас был, вот. И все. Человек и что еще должен? Har avulda xalq layıqlı, hürmetli kişini söylep koysunlar idi. Şulay rayonda, şehirde, mene mesela indi bizning Cumhuriyet'te, Tataristan'da har bir mene yirik bulsun idi, mene Ukrayna'da kebek, mene alar bitinde şunu yamtılganlar idi, binde tege prezident hoca bulmasın bütün halkka.